أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude Allah weltanomo jarnamo mi toriki Allah yo Allah waɗan fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna haray inchallah en ala jotinde yewtere nden en waɗino yewtereji buy ko yowodiri fi sappo aranɗe ɗen ka donkin haray noon inchallahu hande ko nogay e jeenayi sabbordu donkin haray selon calendrieji ɗin jango e alarba le 28 mois de mai 2025 hawroniray go'o donkin e nder nde hitande 2025 ɗum hawray 1440 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam 1441 jibine 1446 kan fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray musidɓe julɓe tedduɓe ko adi kon taho haray si ɗe balɗe ɗo ɗe naati kala neɗɗo wonduɗo e anniye o ittay layya haray so ittay peɗa ma so hernyoto ma ɗum so fembay leeɓi ley nalki ma leeɓi ley wuddu haray ko yo waɗu hande ko adi jango haray si ɗeɗo naati wonande kala wondunoɗo e anniye ittay layya hay haray so memari hay so tawi hina ittaynoɗo layya yo moƴƴintino fewndo ɗo ittugol sunsunko itta leeɓi ley nalki leeɓi ley wuddu itta peɗa moƴƴintino ha moƴƴa tentini noon haray ittayɗo layya on haray musidɓe julɓe tedduɓe ko hekkiɗon kadi haray ñalormaji ɓurɗi moƴƴude ɗin eɗi Allah tagi ɗin fop ko ɗi woni e fuɗɗade jango jaɓɓoren ɗi ñalormaji ɗo tubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala si o tawni en ɗi en anda so o tawnayi en ko arata buy tawano rowani harata waka hikka enen kadi ɗo e raɓɓiɗude en anda si tawi ko en fof tawete yo Allah on tawnu en jaɓɓoren ɗin ɗo tubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala jaɓɓoren ɗi ñalormaji ɗo hebbingol wi'ugol subhanallah jaɓɓoren ɗi ɗo hebbingol wi'uɗo alhamdulillah jaɓɓoren ɗi ñalɗi ɗo hebbingol wi'ugol la ilaha illallah jaɓɓoren ɗi ɗo hebbingol wi'ugol allahu akbar konguɗi nayi ɓurɗi e moƴƴude ɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko yamiri en yen hebbin e nder ɗiɗo wowlugol ɗi konguɗi ɗo jaɓɓoren ɗiɗo hebbingol wowlugol e majji la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah haray ko ɓuri e moƴƴude ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki e annabaɓe adiɓe ɓen fuu ko wi'ugol la ilaha illallah e wi'ugol la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɓe maaki kadi e hadisi selluɗo khairu du'a e yawmu arafa ko wolugol ɗo du'a ɓurɗo moƴƴude on ko torora ñalande arafa haray ko o du'a ɗo hebbinoren oɗo haray andite musidɓe julɓe tedduɓe wi'ugol subhanallah e nder ɗi ñalɗi ɗo hino ɓuri moƴƴude kala e ñalaɗi wowla hara hinayi ɗiɗo ko noon kadi wi'ugol alhamdulillah ko noon kadi wi'ugol allahu akbar ko noon kadi wi'ugol la ilaha illallah ko wowla kon golle moƴƴe ɗen ko waɗa e nder ɗiɗo kon hino moƴƴi ɓuri e kala ñalaɗi ko waɗa e muɗum ɗon jaɓɓorten ɗiɗo si ɗum ɗon feƴƴi jaɓɓoren ɗiɗo hebbingol jangugol alqur'ana janga deftere makko nden bus haray e nder ɗi ñalɗi ɗo hebbinen kadi ɗi ñalɗi ɗo kadi honɗum hebbingol ittugol sadaka hebbinen kadi haray e ɗi ñalɗi ɗo kadi jangugol qur'an itta sadaka naafa kadi hebbinen e ɗiɗo waɗugol kala moƴƴereji naɓayɗi en aljanna woɗɗintinan e nder yiite jahannama kala gollal moƴƴalngal e anduɗen haray ko en hebbin e waɗugol ɗi ñalormaji ɗo ɓay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki wo ala wo e ñalormaji ka gollal ɓura yiɗede ka Allah ɓuri ɗiɗo ha sahabaɓen ɓe landiti hay waɗoygol jihadi fi sabilillah nelaɗo maaki hay waɗoygol jihadi fi sabilillah sina goɗɗo o ƴetta jawdi makko ni fo e wonki makko kin o yaha har hay hunde artare muɗum
ko on ɗon petti ɓuri waɗɗo gollal moƴƴal e ɗi ñalɗi ɗo. Joni noon musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hanirɗen jaɓɓorgol ɗiɗo. Ko honno kadi jaɓɓorten ɗiɗo ka landetagol yewtere nden ko etagol wakkilo itta layya on si tawi feere nden hino woodi. Hibba ƴiƴan nden ñande andu haray ɗum ko ñande julde nden sa iwti ka iidi. Haray no moƴƴi ha ittugol layya on haray hiɗa mari baraji yeru embere leeɓi ko woni kon e dammol kol hirsuɗa ko. Inchallah o yewtoya e bayanaji yewtereji men arayɗi ɗin spécial ko yowodiri kon haray e fi layya on. Haray musidɓe julɓe tedduɓe eto andita annentina goɗɗo go kadi fiyo wakkilo hoora ɗiɗo. Si feere heɓike yo on tigi horuɗi fop majji. Si feere heɓake ko ɗum woni ñande goo donkin ha ñande sappo donkin. Ñande sappo on noon ko ya horu ha arta ka iidi tun on tigi noon taƴa. Sa heɓi feere horuɗi fof ko baraji wodanma. Si wawari newade haray wakkilo hoora ñande jeenayi donkin on sabuna ko nden ñande woni ñalande arafa nden. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki wo sawmu yawmu arafa, horugol ñalande arafa no yaafo bakka to duuɓi ɗiɗi, hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. Kono non ko wonande hara na on wonɗo daroyiɗo arafa, hara wona wonande hajjuyankejo on. Yawɗo hajju on kanko o horata nden ñande. Kala mo yahari non hajju simo mari feere yo wakkilo o hoora ñande jeenayi donkin ko nden ñande woni ñalande arafa. Ko nden ñande Allah rinɗinta ɓuri guluje 70 ɓe Allah winino naata yiite o watta ɓe ka naata ɓe aljanna. Yo Allah tawnan on fop moɗon e ɓen rinɗinaɓe e mawɓe meɗe wurɓe fatiɓe naatugol yiite jahannama. Yo Allah arsikan on fu moɗon wawugol waɗugol moƴƴereji e nder ɗe balɗe 10 ɗo. Yo Allah arsika on fu moɗon wawen horugol ɗiɗo, wawen jangugol Qur'an, wawen jantagol inde Allah, wawen insinagol tuba rutto ka Allah. Yo Allah arsike on fu kadi wawen heɓugol layya ko hirsen kon fiyo ɗum ɗon wawa wonde sabu ko okki en aljanna. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo o andintini goɗɗo yeggitunoɗo ma mo andano, yo Allah okkumo baraji ɗin yeru kon moƴƴere ko on ɗon kadi waɗi ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.